Hayu sok gerak, awas ulah jaga kamari, terjadi jatang kurak sia salah baik. Siap lah, mau lain nama. Nah, gitu dong, yuk ulah gaskeun. Oke. Coba itu tangkurak cokon atung gitu. Ketiga anjing QS ya mah. Nya tuh. Yuk gerak. Hiji, dua, tilu. Action. Move on ke Helesoran. Cut. Helesoran naon anjing tepugu judul. Head and Shoulders. Polongo. Head and Shoulders. Nah, gitu. Sok gerak. Hiji, dua, tilu. Action. Head and Shoulders. Bangus. Ari move on mana tangkurak? Move on ke Head and Shoulders. Polong tinget sama dia. Nyapoho. Hampura. Hara, ampun aing mah. Sok di orang geraya. Geran geus tah. Move on ke Head and Shoulders. Tah, gitu bagus. Beuh, nu nonton aja ya 500M ya mah teu salah. Heunya. Ya nya tuh. Tenang, Jang, tenang. Ke orang abul segede gunung aya sebuah duit mah. Asik. Kela. Aku geus direkam can tadinya. Horeng sian oleh polong di aing.